Sí, xa. Quero subir para arriba. Sí, xa. Aí. A ver, vamos. Presidente da mesa, 1A. Barreiro Carreño, Silvia. Primer suplente de presidente, Galván Ferreirós, Fátima. Segundo suplente de presidente, Calvo López, Gerardo Miguel. Primeiro vogal, Ferreiros Pérez Alejandro. Primer suplente do primeiro vogal, Cés Calvo Silvia. Segundo suplente do primeiro vogal, González Ordóñez Alexandro. Segundo vogal, alcalde Carou María Concepción. Primer suplente do segundo vogal, Campos Dios María Ana. E segundo suplente do segundo vogal, Figueiro Raño Ángel. Mesa 1B. Presidente Ordóñez Ferreiros Paula. Primer suplente do presidente Muñiz Guaramata Saichi Isaís. Segundo suplente do presidente Ordóñez Frieiro José Francisco. Primeiro vogal Pascual Pedro de Jorge. Primeiro suplente do primeiro vogal Portas Tato Isabel. Segundo suplente do primeiro vogal Maroñas Hombre José Rafael. Segundo vogal Sobradelo Vicente Marcos. Primer suplente do segundo vogal Suárez Cores Manuela. E segundo suplente do segundo vogal Vázquez Ribeiro Manuel. Mesa 1-2A. Presidente Alcalde Ordóñez Ana. Primer suplente do presidente Collazo Mosquera Manuel. Segundo suplente do presidente Garrido Silva Beatriz. Primeiro vogal González Valle Miguel. Primer suplente do primeiro vogal Figueira Martínez Luís. Segundo suplente do primeiro vogal Iglesias Cebreiro Juan. Segundo vogal Fonseca Costa María Alicie. Primeiro suplente do segundo vogal Iglesias Rodríguez Rosa Isabel. E segundo suplente do segundo vogal Fernández Varela Francisco José. Mesa 1-2B. Presidente Vicente Alcalde Carina. Primer suplente do presidente Maceda Gallego Roy. Segundo suplente do presidente Sobradelo Sánchez María Teresa. Primeiro vogal Pimentel Tubío Francisco José. Primer suplente do primeiro vogal Neira Tajes Ismael. Segundo suplente do primeiro vogal Rodríguez Beltrán Oliva. Segundo vogal Sobradelo Rodríguez Santiago. Primer suplente do segundo vogal Rei Vicente María Amelia. E segundo suplente do segundo vogal Méndez Somoza Miguel Ángel. Mesa 1-3A. Presidente Gómez Martínez Isabel. Primer suplente do presidente Calvo Gei María Dolores. Segundo suplente do presidente Galván Muñiz Amanda. Primeiro vogal Figueiro Sobradelo María del C. Primer suplente do primeiro vogal González Fernández Jennifer. Segundo suplente do primeiro vogal Caamaño Vázquez Laureano. Segundo vogal González Abuín Almudena. Primeiro suplente do segundo vogal Lampón Tembra José. Segundo suplente do segundo vogal Bahamonde Romero Jacobo. Mesa 1-3B. Presidente Vázquez Ferro Alberto. Primer suplente do presidente Sobradelo Rivas Alexandra. Segundo suplente do presidente Rivas Martínez María José. Primeiro vogal Méndez Galván Óscar. Primer suplente do primeiro vogal Neo Batalla José Luís. Segundo suplente do primeiro vogal Vicente Lemiña María Eva. Segundo vogal Ordóñez Varela Juan Carlos. Primer suplente do segundo vogal Muñiz Queiruga María del Carmen. Segundo suplente do segundo vogal Romai Rey Félix. Mesa 1-4-1. Presidente Maneiro Carou Mónica. Primer suplente do presidente Lijó Romai Fátima. Segundo suplente do presidente Vázquez González María del Mar. Primeiro vogal Rodríguez Meniño Manuel César. Primer suplente do primeiro vogal Lago Vidal Sonia. Segundo suplente do primeiro vogal Carou Figueira Eduardo. Segundo vogal Miguéns José Alberto. Primer suplente segundo vogal Parada Bustelo Samuel. Segundo suplente segundo vogal Mariño Pérez Rey Mercedes. Mesa 1-5-U. Presidente Rodríguez Ares María José. Primer suplente do presidente Regenjo Rodríguez Martín. Segundo suplente do presidente Sobradelo Rodríguez María
Primeiro vogal, Gómez Vicente Alicia. Primer suplente do primeiro vogal, Giraldez Rivero Ramón. Segundo suplente do primeiro vogal, Seco Gago Beatriz Ana. Segundo vogal, Franco Blanco Ricardo. Primer suplente do segundo vogal, Vidal Hermo Servando. E segundo suplente do segundo vogal, Domínguez García Manuel. Mesa 2-1A. Presidente, Laíño Mayo Óscar. Primer suplente do presidente, Collazo Abuín Amanda. Segundo suplente do presidente, Mariño Calvo María Vanessa. Primeiro vogal, González Mayo José Ramón Ángel. Primer suplente do primeiro vogal, Figueira Picón Ana Isabel. Segundo suplente do primeiro vogal, Figueira Rey María Alicia. Segundo vogal, Costas López Manuel Ángel. Primer suplente do segundo vogal, Díaz Font Nuria. E segundo suplente do segundo vogal, Ferreirós Rodríguez María. Mesa 2-1B. Presidente, Soñora Castro José. Primer suplente do presidente, Rodríguez Fernández Lucía. Segundo suplente do presidente, Vázquez Galdo Demetrio. Primeiro vogal, Rei Fernández Juan José. Primer suplente do primeiro vogal, Tubío Batalla Diego. Segundo suplente do primeiro vogal, Sánchez Faura Francisco. Segundo vogal, Quintáns García José Ramón. Primer suplente do segundo vogal, Uzal González Héctor. Segundo suplente do segundo vogal, Silva Paz Francisco. Mesa 2-2A. Presidente, Castaño Romero María Teresa. Primer suplente do presidente, Lorenzo Castro María Soledad. Segundo suplente do presidente, Collazo Saavedra Rosa María. Primeiro vogal, Collazo Ribeiro Sergio. Primer suplente do primeiro vogal, Castro Cristobo María. Segundo suplente do primeiro vogal, Alcalde Somoza Ángela. Segundo vogal, Gómez Regenjo Margarita. Primer suplente do segundo vogal, Aido Vázquez Ernesto. Segundo suplente do segundo vogal, Cristóbal Cés María José. Mesa 2-2B. Presidente, Viturro Blanco Ana María. Primer suplente do presidente, Méndez Ordóñez Francisca. Segundo suplente do presidente, Rodríguez Cespón Teresa. Primeiro vogal, Molares Agrelo Jorge. Primer suplente do primeiro vogal, Vicente Somoza José Manuel. Segundo suplente do primeiro vogal, Romero Miguéns Rosa María. Segundo vogal, Rebollido Aido Santiago. Primer suplente do segundo vogal, Mosconi Domínguez Rosa María. E segundo suplente do segundo vogal, Ordóñez Frieiro Ana. Mesa 3-1A. Presidente, Figueiroa Fernández María. Primer suplente do presidente, Buruela Fungueiriño Lucía. Segundo suplente do presidente, Buruela Fungueiriño Sergio. Primeiro vogal, Cespón Esperante María José. Primer suplente do primeiro vogal, Abuín Iglesias Javier. Segundo suplente do primeiro vogal, Cespón Rodríguez Javier Benito. Segundo vogal, Hermo Piñeiro Melisa. Primer suplente do segundo vogal, González Blanco Eulalia. Segundo suplente do segundo vogal, Jesús de Páez Antoni. 3-1B. Presidente, Silva Saborido Francisco José. Primer suplente do presidente, Rebollido Chouza Luis Alberto. Segundo suplente do presidente, Torrado Moledo José Vicente. Primeiro vogal, Ríos Pose Noemie Ayrtona. Primer suplente do primeiro vogal, Miranda Castro Alba. Segundo suplente do primeiro vogal, Rodríguez Insua Fernanda. Segundo vogal, Marcuño Ribeiro Sara. Primer suplente do segundo vogal, Ordóñez San Pedro Raquel. E segundo suplente do segundo vogal, Miguéns Lorenzo Julio. 3-2-U. Presidente, Calvo Sobradelo Lorena. Primer suplente do presidente, Serramito Romero Amparo. Segundo suplente do presidente, Otero Lorenzo Alberto. Primeiro vogal, Places Tourís Isabel. Primer suplente do primeiro vogal, Cabo Canedo Adrián. Segundo suplente do primeiro vogal, Melón Somoza María Isabel. Segundo vogal, Lorenzo Mariño Braulio Manuel. Primer suplente do segundo vogal, Maneiro Tubío Francisco. E segundo suplente do segundo vogal, Costa González Yolanda.
la última. O sea, fueron 15, esa. Bueno, 3, 2, 1. Busco. Ah, vale, sí. Pues es ese, total de mesas. 15 mesas. ¿Ya está?